Kubor nakaslem jong unongsan hima. Mr. Chairman, makwa ban keli hagane kayeng. Ni don lau jong Chairman. Ma penyai kum song kenor badan berom. Ndai upen I yakarul ka ain da executive member. Te hato ka don hok mo ban. Pen I yakata ka ain rul kata-kata. Chairman udai ban pen I yakata la udai ban keren krensu. Kata gede nadu ndai mensuaro. Dengan orang ban on control the executive committee. Kalau leno ai ka jing jik Chairman jogi. Tetang kata ngakwa ban. Panjing syai nakane kayeng. Waju melin ba on control da MDC ne UIM. Ni don Chairman badon brom jogi. Tang kata ku dai sibut. Sangkunor badan brom. Bansu banrap ya kai gala kren dau wai naki rirong ba ulong unong mikmat nampo motion road. Pi ni kong ki member uno dukhat joga dika yeng. Katkum ka rule ka ba south way joga dika EDC rule. Uno member udan ya hok banra ya ka point of order ada usngo bakadong kambanra. Ta ga dika jing panchayat na greng jonga. Kedorbar jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kelas dang ban Klut Chipor, bau MDC ke HSPDP na Motion Road Constituency ubak Australia Rashir, ulaong bau executive member ni UMDC umdai ban penyat ya kedorbar dak ban I ki kendon niki an, hendai kadika kamram jong usong kenor ban kedo habadan jing duna. Kani ke jingkran ubak Australia Rashir kadai hadian bau ubak pen kraw Boklin Kharjarin, ubadai executive member ula yeng ban keni iktien kat badang yat ke kenta keli jingkeli ke belalong muntah kesni haka dorbar mang tingka ke belayat asni dak baong point of order ba uno udkhot umla syuk ban keli palat laiteli ke jingkeli benrap keni ke jingkeni ktien ubak pen kraw Boklin kadai habau MDC ke UDP na Mairang constituency ubak EL Nongrang udang bu arteli ke jingkeli benrap habau kwa jing syai na chief executive member ubak Shambolang Renja habade ba ke jingkeli ke bau labo bakat no teli ki yo ya diet hit masih ki don hapo ki jingpet ke Khasi Hills Autonomous District Council ke bau CM ula jubab ki don hadu hanyo teli kini ke jingyeng ban kran sa uba Australia Rashir kalong namar ba sengo ya hab ba uba pen kraw Boklin habau dei UEM un kini ektian habau MDC na Mairang udang bu artli ki jingkeli uba Australia ulaong ba ke don hok ni em ban pen I an do executive member hendai ke deka kamram usong kenor ban pen I habau Ukran ne kran hendai ban penyat do EM ya ka dorbar kalong LNOA ban jiet shongknol. Question number 5. Question jogi ba EL Nongrang. CM Subhaban jawab. Syakadar badan burom. Maka step kesengi berkemen ye pi barok ki khot. Chune ke ye. Ya ka jingkeli ke pesan kepala keli dari khot burom iba ya Nongrang. Jawab kolong nyoteli syakadar. Nyoteli. Masa Chairman sir. Maksud dengan hadai bentuk jingkeli ba la yo snow ya ka buat nak liang jongi CM jongi bagi dam nyoteli dengan syukwa bantem atau kini ki nyoteli gila yo ni ya ka opening permission liang toka maksud Hai lah yo. Yo kan nyoteli dengan syukwa bantem iki ya ka location joki ka location jo kini ki nyoteli koi gede apa ilaka lai kro ownership koi de apa yang barilom Ribai district koi apa Pelun village umroi raj mabu Ribai district koi pa gede apa mauru koi Rambrai Riau Sunship koi gede apa ding pasok ka bandri gede apa kendoso raj Tadrang, Khadim Sunship Ribai District, atau Bakado di Pelun Village Umroi Raj Mogo Ribai District. Masa Chairman, habis bagi ini kini tadi kita yo ya kini kita beri permission. Sebab penting ya keteng joki.
kepada capital market kepada apa kadang kelai lekalai kro kepada dia Dexterwell Shabong Waar ka livestock market kepada apa yang berilum Ribai district dia Shri Church Wamiki Ringklam capital market apa Pelun village dia apa Siemliam Basau capital market apa Mauruskan Rembrai di Gary Oscar Karmuti kemudian apa ding pesok di Dexterwell Shabong kemudian apa kendo so Precious Mashering berkado hinyo di jong apa Pelun village Mobo Raborlang Kardus Karsentio Katung ka Syukur badan ram. Ngakwa bandra ka point of order. Nomor ba katkum kanika rule ka ba drip hobi. Udo member pula palatika lightly ki supplementary question. Ma suban naglibiang tam na lightly. em đang ngắt lý đang ngắt tao có cái lòng tấm này đang ngắt lý tao phải cái lòng tấm này nó trong cái này nhiều tali gặp tung cái chừng lap cái chừng tiếp cái chừng ngã đang đón si way pan mo di balong illegal để si claim ka chừng bet ini permission nak kalian jong ka district council te wat kateng jong kiru để si ngatip kini kita don hang cie po alum dong rem ngoi dong hona po penihan Tikini ki argot esi ki bang aktif long ubah roning cerwa ba Nicholas Sembai. Tadon lu por jongka isi ki barem desi ki bala ya ka question notice mo na bata jongki. Te kum bang aktif i hadu menta kini ki yang ya. Kalau enggak ba sisa lawa kan ka Europe na kalian ka department ke la pha ya ka Shukos notice Syakini ki arngut baka kumba kapawang ni tenaga liang gajungi kumba pi aju tip tinggal sapa yang ni ka department concern bakan li bani jurip ikani ka bentak jongki Syukur badan buram ka supplement ni bonikong nak liang jonga maskuatip ka revenue volume hakini artlik Islam penban ar-hajar ar-puar ar-pulai ar-pusap revenue opi collect hakni ka arsenal kalau kau notice tadi kabahan deh syukna budan buram lembau jengki ngaskua benang baik ini ki details wala place itu keteng long name and place before the house ne ai sam lang yang ini ki place about fit number jong house sapa Mr. Chairman makwa ban keli hakane kayeng ni don lau jong Chairman ma penyai kum song knor badan borom ndai upen I yakarul ka ain da executive member te hato ka don hok mo ban pen I yakata ka ain rul kata Chairman udai ban pen I yakata la udai ban kren umkrensu kata gede nadu ndan mensuaro Jangan orang ban on control the executive committee. Kalau len oi ka jin jik Chairman jogi. Tetang kata ngakwa ban. Panjing syai nakane ka yin. Waju melin ba on control da MDC ne u iam. Ni don Chairman badon brom jogi. Tang kata ku dai sibut. Syangkunor badan buram. Bansu banrap ya kai kala kren dau wai naki rirong ba ulung unong mikmat nampo motion road. Pi ni kong ki member uno dukhat joka dika yeng katkum ka rule ka ba south way joka dika EDC rule uno member udan ya hok bandra ya ka point of order ada usngo ba ka dong kam bandra ta ga dika jing pensai na ga jong Tak niat ngatrai la biang ya ta te kam dei bu control ndrai ngalai la di banin ba wat hadin ba ilare ngalai la di ban keli biang ka jikeli ka dei te kam dei bi control mo to syangkunor badan buram hoi nak kalian ke jongar kwa ban kedo ndiat ha ka jing sisa long kat ba unong keli jing keli umpat palat ya kata ka lai teli kam judei ke rukom ba unu member on ries ke point of order lada ula palat
ya kalai teli unu member don ya kahok dan rei habang 4 palat dia kata kalai teli belain dan kam bandari si kata ka point of order ban kedau ya taka rule belain ya so step rule barakai ni nata kadau dah kabuburam lagi nata kadau ngatla mailat ban state ya point of order ngalaong ya ngaku apa member buram ba in so kana buram ngaku apa pin expunge ya tuka jing raise ya point order jong ni west member te kendia ngaku apa suplemen ya gani ka jingkeli ke bala keli do member na po mairang yok so haba puli ka list jong ki location bede bakini ki cattle market kadon ko ka snong ngaso kumba repeat ASEAN ki ong ka pelun village squai sing sha ka de ka di siane ba ka de hak ju ka village bagi don arteli kini ki yo ka ba apa ka pelun village dan arteli ka we nga ka pelun village umrai raj marbu Riboy district ya ka ba ko nong pet di ro jong ang syukwa ban tip akadu berukom ba hakaju ka snong bagi don kini ki arteli ki yo bat ko wipat ngayo so mane ba kadon kayo ka ba pej daka si melim syukwa ban percaya kini hakade hakan du ka jong si melim ko jong si melim kade ya po cattle market at pelun village umrai raj mobo Riboy district si melim kawai di pej si melim kawai pak kade hakaju i wa pej rap berlang khar sentiu stang kawai sungkona badon rom ni suktu ba ka jubab na kaliang jong CM galong ba kini kiyo la ai daki isi ke barim tharai na wa ya katar ma kwa ban yo jong syai la kade kapor ka ba la ai daki isi ke barim na kade ki ba dang thamai tela dadai na ka isi ke barim kwa ru ban tip bala ka isi ke bamanta ka don jing temu kum do ban le ya kini ki yo lakin lang beteng ne kin pesange no kat kum kejing li juri kini baro hi ki yo gede ke le di isi ke barim ha ka bedai kini ke atli ko ang pujo ko pelun village kawai ketika kat kum ga ditit selong ka santri umat aja arsau kawai pak ketika arsau tri Januari aja arsan tenaga liang gejungi ha wadi kini ke bentah nah kalian kejungan ngot officer juga department concern baginya study kini bawa dia jurip kadang bak kunung ketakhan yuro ya ka wadi pat ka jolong jaman juga cakah Syuknor budan brom ngarung ko ban bu kowe ka supplement ba ka executive committee kala ban pensai halor ki kendon ban apply ni lesi ki badon ya kata ka benta ban apply license ni kini ki cattle market bat ke kita ki rukom te lakam ba kinum don kita ki illegal transportation haka jela bat ka don ni am ka jing ya trilang bat ka sarkar jong ka jela ban apply ya ka cattle market kita kini ki dokumen ka bagi don kam kawai ketika application form kat ko ka appendix E jong ka Khasi Hills district establishment management and control of market regulation ka kendai sepatnya kendai as amended nang tangi don kam ka NOC now chief jong ka ilaka jong hima kumta nang ta ka NOC na ko headman bat kalan dokumen nang ta ka kriteria na ka ben issue ka NOC ki kidai na kamta ka cattle market and establish no brew no ka party kadon kam na kamta ka jingpet benya kamtam na kalian ka do snong baganum dai hajan ki ba shong jong ki pa ba nong shong snong nata ka approval na kamta ka ni ka market issue ka di system baganum kam ban renew man ka system nata yikini ki cattle market ru for sale to be certified by registered veterinarian ini ki nong kmi ya ko ka ya jogi marat jingi ba shodok na ngidon kamru ka strict ma ka NOC ha ka badai na ka banta ka jingde yaki marat ki ba yap bagi ba stom ni ki ba unfit kat ko ngijing lap jong ki doktor ki ba pe yaki marat
bat ka bakado ka deh halor kadon kam hi khadu nam ta ka permission na ki snong na ki rat ni ki hima ha ka bade ban sedop ya ki niki yo te ban pet ki rules ki ak kadon la ka jong te ka thai ban ye poli ka ak ba ka we ka chim snong ni la tan kam ngin pha da kopi Boleh subun ngashkwa bantip karena tali ki license la issue la ka council hadu menta ya kita ki market ki badan nyau tali la juba mana katuka ya nyau tali ma di ngakwa ban so tip du ba ka isi kadan ne am ka jingya mo ka coordination ba ka government of Meghalaya ban ya trailang beri ka ngatrai ka long inline beri lang teiru kadon ka jing bisar ababun ki benta kadon ne am ka jingya trailang bar ka sarkar ka badai ba kani ka jikali ka jopi ka benta hi ka kong san hi ka badai ba kani ka deh badai ba ka ini ki doktor ke bape ki jikani ke mara tai ka benta ka bang ya ban benta Boleh subun